Chung and Chungs television janaba mugaita tonwe asai jagabu zang tong kasak nai punai tong Daily newspaper The People's Chronicle tong kabisumicham mugai ni kampayan dalong nai Cookie militants ne tuna lumnu mai social media YouTube ko Tiger tuna kaw mai puri CRPF ta attack suwe kani kai mai ta we tuna viral suba mai video lam ko NIA re court evidence submit sulau tuna court re investigation ta kai kang nulopante Chief Minister Biren Singh Ri magoi na bam ko labo tuna salok puitang asai Chief Minister Biren Singh Ri Manipur ko padbam mai katok mai goi hai ka hu tuang Congress sarkar ri Myanmar ko ri gut mai nun goi tilunglo ko ri si the tuna sakane Dolanai BSF khani Cookie groups ko ile uyok ching ko katok mai patkan mai gan kota BSF tuang mujawan ri paina kandi ning mai khani chakhong le katok mai ta control sukanai Dolanai Kakching District Police Commando Rui 1st Manipur Rifle Swang Rifleman Akat 10.2 kg YWY tablets le kazauna nimkanai nimkanmai Rifleman kazan Rui Abdul Matalib Kawe tunasai Laimakhong ko mankamai pu Kamal Babu tuang kasai bungkai tuang gate ko Dolanai hand grenade akat kalau duwe tuna sam dilawame Center Rui India kani Myanmar tuang border muri ko 9.2 km fencing suloi lokante tuna MHA tuang report ko dilobame khatni cross border activities ni pairan na zausin khowamte tuna sam ko dilobame Northeast Indian tong kahieng kauleng mai khatni kazat nai mai Dr Gina Sangkham asai kandi palokante Dr Gina hai Kapam village Chandel district kori lungthau mai he Kamai hai education, cultural heritage, human rights kani gender empowerment tong champion and pioneering personages le tuna thaina kane. Magoina sports amlamni thaisam loko senior national fencing championship ko India tong medal tally asai padai tangkante. Super Plate cricket tournament 2024-25 ko YWC rui PSC ta 9 wicket ko nglokante. World Chess Champion Gukesh D Olympics tuang medalist in shooting Manu Bhaker, hockey tuang medalist Harmanpreet Singh kani Paralympics tuang medalist Praveen Kumar kani goita Major Dhyan Chand Khel Ratna Award 2024 tipunite tuna Ministry of Youth Affairs and Sports rui sakante. Kamasuna asai jam tingnai lamni thaisam loko asai jam chang mai 25 degree to 8 degrees Celsius naimi wina 5:59 AM to 4:38 PM. Asai kang sunato kabisu micham kore ngalokte janabam koita tongkute